Government Sertip College 5G lab chu changkai taka kalpui chaume kania he 5G lab hi kumsa ni somni panga khan amtron nen thokhova bulchan ni in Mizoram Chief Minister Pulal Duaman alo hong to a funding hi Ministry of Donor hena changa muni in Northeast India 5G lab masaber ani mai baka Mizorama Technology Education lama mason na thlentu ani bok ani Kaming chu vanlal ding hetawar te ania 5G lepa hian 5G trainer in ko meka have help hi Amtron noya amantia technology in 5G hi tuna hian kalpui meka ni chuan he 5G hi 2023 khanin helai serchip muna hian in lo hon to ania chu kan implement agency ho hi chu I narcom kan timaya chu Northeastern Region Community Resource Management Society noya ania chuan poisa lampang funding ronti tu hi Northeastern Council kanti Ministry of Donors Government of India ani bokani chuan helaya hianin serchip Mizorama hianin serchip a che hian 5G lab hi a oma Northeast a hianin state tina pakhat thau andani chuanin kan kalzel dana chuanin he 5G lab hi student tele henglai society kanti mi sang startup business kanti te le company sang ina tho hawa ma son na neizel technology lama ma son na kan neizel theina na da ania tuna hianin kong tam taka hianin I serchip college hian ma son puina le I hemi technology lama hian IoT kanti sensor mang te hian project school nau pangin an nei na sa ani kan current activities chu zirlai tele zirtir tu ten mason nan nei theina an IP product kan ti ta chung chu I heng technology IoT le sensor sang mang hianin research te le project te nau ten khoi thina ni chuan heng kan khoina hian equipment zong hi heta kan funding lama tang hian ron kalveka college lam hianin engma atum lawa student tele teacher te helai noya 5G lab noya project nei shim chuanin a thon vekin helaya hianin anti thin ani laboratory a hianin visitor hi mi za chuang kan nei to a chuan training pack to hi mi za ni chuang kan nei to bokani chuanin project kan ti hianin I chi sang kan nei a chutiang bokin training kan ti hianin course sang kan nei a chung chu I athena chuan school ate kan kalkuala I henglai serchipa school sang kan ti ate hianin class period then khat kan dila chunga chuanin course te kan kalpui thina ni chuan 5G kan ti hianin technology mai baka hemi telecom industry lampang hi kok do boka hemi 5G network kan ti te 1G tanga 5G local chaudan tele network lama achangkang chaudan kan in zirtir berani tichuanin he 5G le pa hianin zirlai te hianin project kan soi tong khan an nei thina chuan zirlai te meilo hemi pon lampang mi startup company kan ti tele agriculture lamte department sarkar department pon yang chung ho po chuanin helai le phing tik lai point a visit theya henglai hmuna hianin antinan relationship thado kan bil theinanin henglai hmuna hian engtik lai pon a lo tlo theini chuanin kan future plan a chuanin future plan kan ti hianin kan nga ve khopa course chi sang agriculture lama te education lama te smart city kan ti tele healthcare lama te hianin mason zel kan tuma chuanin smart farming kan ti te hi henglaya soil testing ti tele pesticide lampang te po hi future plan a chuanin helai kan lep nge ya hianin test thei ni se ti kan rel bokani ke hi Dr. Jonathan Nalnunsiama head of department of physics government serchip college kan ya he 5G hi aron theina chan hi akal kong hi soituri tama sak ni somni pathum khan kan district borsap malak na in NEC ho hi meeting anei pui ta chuan committee khan tel turi min som ve a kavatela amaro chu government serchip college hina kan nei thei turang chi project hi alo omlo shima aron kena hian tuna kan nei tak tho I damdoin ta kan ti amaro chu kon college sa kan
tuna kan implement back 3D technology hi aron kenga chu dam doin ta turan tia amarot min ko tak veka chuan eng motal min pe veru ka tia locha an hon nuwa khan an thlenna ka han len chila ta chuan 5G program hemi hi miron peta college kan mang tangkai khopa tuna po hian tuna ron kan soitak zong IoT ti te hemi sensor rang chi ti te project kan deal tumte kan khoimek te heng zong ba ka hian geography department te tan hian tangkai em boka tuna hian ani po hian maron lak thon tuma hemi kan man ruwa 5G equipment atang hian engma project te poron ti an tum ti kan ria kan lom ma chup ti rual chuan he kan lepa hi tuna hian Mizoram startup mission aron kal chomek boka henga te hian startup te du tan te hian meron ria se ron ti chur se kan du ni omzia chuan tuna hian Mizoram hian engkima ma kan son kan tuma bana kai te kan tia amai ro chu agriculture sector ti te enge handloom ti te hi hang ho poi kan kalpui na sa amai ro chu technology lama IoT lama hian tan kan la ka ngai hle meya hela hemi ko nga hian he 5G lep hian nasa takin Mizoram a chunani na ang poin ser chip tan mei ba ka Mizoram pum tan hian masona ra dom takathen ka bei sei tatani Kamik chu vanram ha ki nia 5th semester BCA 0 lai ka nia kan project hi smart farming ani IoT noya kan khoya ni chuanin he hi kan project ha ni na zer chipa gutna thoktu te ham chatna tam takathen kan bei se ne Okay, hi ke vanal ruan moya 5th semester BCA kania kan project hi smart room system ania phone atanga light te fan te le door lock te po connect thevek phone atanga control thevek turin kan siam ani